Arestaw ya el uno ng mga suspetsyaw kanya mata ikurta con el pescuezo di Arabin Jalaw na un operasyon del pulisya junto con el task force Zamboanga alina Imam Jambiran Drive na Istambak, Lower Calarian and Denantes Aga. Y este suspetsyaw gali, un pulis del Police Regional Office 4A na Calabarzon, kanya pwede konose como si PO1 Alfrazer Kiram Amilasan, quien tausan nombre di Malik Jambiran. Na-intervista con el oficial encargado del Mando Pulisio Local, Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo Elea Abla, que anoche pa sila yaman deploy plainclothes personnel alina Lower Calarian para pwede neutraliza con este pulis. We're still in the process of gathering the data and investigating him, but we arrested him because he was positively identified by the witness na involved doon sa crime ng shooting incident. De uniforme pa de pulis este suspechao cuando con él puede arrestar en Denantes Aga. Y na su posesyon, ya pwede también saca el un M16 Colt rifle y 9 mga magazines lleno de mga bala. Y este bolo, que posible ya usa na kurtada de pescuezo del biktima. Yung witness na pinuntahan niya, kasama din namin sa hot pursuit operation. So nakita talaga siya. Si Malayo ya Abla tiene pa dos mga suspechao el quien sila taas apas alina menciono lugar este mga tiempo. El commander del Task Force Zamboanga, Colonel Andelino Colina ya habla también que el mga personajes el positivo ya pwede conocer con este suspechao pulis. Meron kasing lumapit na naka-uniform uniform na police. In fact, they were able to read the name of that person. So nandun Jambiran yung nakalagay sa pangalan. So they knew na pulis siya kasi naka-uniforme. Yaman react asigun el disu yung mga personajes bajo na 12 DRC del Task Force Zamboanga aquel noche del incidente cuando uhi con el sigilitos tiro. Pero este suspechao ya habla que tiene sila operasyon alina menciono lugar. This will continue actually if we will not be able to control this one. Este suspechao ara to tumabaho na investigasyon alina Mando Pulisya Lokal. Y con él ya pone adentro calabozo alina menciono opisina. Mientras, con el bolo ya envía también alina crime laboratory na campo batalla para man-examine si amo ba este bolo ya usa na krimen. Albert Luna, Dateline Zamboanga.